Upropastit će cijelu ekskurziju. Ja, Dešić. Deško. Upropaštava sve. Ajde, Kiso, ajde. Gospode, neka ovaj krst bude dovoljan da se istera Dešić iz ove satane. Što radiš? Što radiš? Fuck me! Bože! Šta? Ne! Ovaj krst opet su bila pački glas! Ovo je satana! Sve četiri strane. Oblankivao sam oči svoj bol i pitao se kako je moguće da u ljudskom biću postoji toliko zlo. Izgubio sam ono najdragocenije što čovjek ima, veru u bližnjega. Smejao sam se i plakao, uvidevši ironiju koju je Bog ispolnio. It's only the beginning.